Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 12. Ada Baratna, Baretno di Kalimantan, Baratna di Bintaro. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzi'ni Auzi'ni wahayyi lana. Jelek banget nih wahai suara. wah kok Ustaz. terlalu rendah. Wahai lana. Terlalu rendah. Ulang Ustaz, coba Uh, ulang ya Ustaz. Ayo boleh. Nah, wahayyi lana Wahai lana hurrata ko a'yun. baju ko kop Mm, kurota mm. Qurrata a'yun kurota ayun ayyul hizbain ayul hisbain awwazanuhum awazanuhum manasikakum manasikakum yu'jizun yu'jizun ya'juj. ya 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 juj ya Ulang Ustaz. nekannya kurang kurang bersih jangan ya juj Ya'juj ya juj ma'juj. ma juj Mulai Ustaz. ya silahkan teruskan Ilahahu hawa salah ilahahu ilahahu hawahu hawa gitu. hawahu. Oh Hawa, gitu oh ya. ya, ya dihentikan. Maksudnya tadi penekanannya, ya ikronam dihentikan. Ilahahu hawa, gitu betul. Oh, Mm-mm. ilahahu hawa Ila ilahahu hawa. Kemudian as-salatu was-zakah. as-salatu was-zakah. Kemudian Mim mudghah mim mudghah falillahil makr. falillahil makr makr Al-muzammil al muzammil kurang mantap zainya keburu-buru ya. ah. Al-muzammil Al muzammil yu'jibuks yu'jibuk fa'u ilal kahf. fa'u fa'u ilal kahf Kurang panjang Ustaz saya. ya itu Wunya. mad wajib mutasil Fa'u ilal kahf. kahf Kahf. Kahf. kahf waqaf Ulang, ulang, syarah ulang Ustaz. ya Coba, boleh coba. Fa'u ilal kahf. ya bagus kemudian
Kemudian Wal walmun. munkhaniqah. Kenapa jadi mung? Kan ini idhar. Walmun khoniqah. Wal mun sorry. Iya. Maaf. Iya. Wal munkhaniqah. Wal mun khoniqah. Tapi jangan ditahan idhar itu ya. Wal mun khoniqah. Oh. Jadi belajar lagu di Wal sini nggak ada ya. munkhaniqah. Jadi jangan Oke. mentang-mentang lagi belajar lagu. Wal mun khoniqah. Nggak bisa. Wal mun khoniqah. Lagunya cuma sederhana Ulang. aja. Wal mun khoniqah. Ya. Ya, ulang Ustaz. Silakan. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Tetap ada lagunya tapi segera ya. Kemudian. Oh iya. Kemudian. Yastambi'unaks. O-nya panjang atau BI? Yastambi'unaks. Yastambi'unak. Kemudian. Fi bahlim mujji. Oh Bahlim, Bahril. Bahrim ya Allah. Fi bahlim. Ratna Reto sama ya. Kapan-kapan saya pengen duetin ada Ratna Reto ini. Satu cempreng, satu bulat dia suaranya. Tapi hebat semua. Kalian tuh sebetulnya pandai. Cuma tinggal waktu aja. Yuk, Ibah. Tenang jangan buru-buru ah. Iya. Soalnya udah ditungguin sama Oh Mbak pantes. Ratna. Iya. Kenapa biasanya kan Oke. ngaji? Biasanya bisa ngaji di mobil sambil jalan ya. Iya. Ngaji Ulang kita kan Ustaz. canggih. Ayo terus. Fi bahril luji. Kurang. Kurang Kurang nyamber. nyamber. Coba lagi. Fi bahril luji. Kurang. Fi bahril luji. Nya tuh ada bersisa gitu. Karena ada tasdidnya. Luji. Lebay dikit gitu. Fi bahril luji. Fi bahril luji. Tapi nggak panjang. Luji. Luji. Ada nyamber gitu ya. Fi bahril luji. Kalau di apa? Dimerduin malah gini kalau dilakuin. Fi bahril luji. Dikit doang adanya. Semoga bisa. Coba ulang Ustaz. Iya. Fi bahril luji. Luji. Ada apa-apa. Susah ya. Ulang. Boleh. Konsentrasinya kemana-mana ini. Mas Imam udah nungguin nih. Luji. Ya. Fi bahril luji. Karena namanya hati itu tidak bisa dibagi dua. Saat kita konsen dengan Mas Imam ngaji sama saya, hatinya ada di Mas Imam. Tadi seharusnya minta didoakan dulu Mas Imam. Aku mau belajar dulu sama Pak Ari. Biar aku nggak kepikiran kamu gitu harusnya. Udah lewat aja nggak apa-apa ya. Nih saya kasih contoh gini. Fi bahril luji. Nggak apa-apa. Terusin. La tulhihim. Gagal nih ya. Nanti latihan Ustaz. Bukan gagal, cuman kan konsen aja gitu. Iya. Ya, la tulhihim. La tulhihim. Salah kan? Tenang. La tulhihim. La tulhihim. Kemudian. Wala amin. Wala amin. Nanti kau ulang-ulang. Terus. Sana, shin.
syana'anu qaum. Syana'a, syana'a, syana'anu qaum. Kemudian. Jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa. Kemudian. Li syai'in. Li syai'in. Oh, li syai'in. Ini bacanya in ya Ustaz ya? Oh iya, in. Oh lupa, ini Iqra 6 ya. Untuk konsen saya juga terganggu sama Mas Imam mau pergi. Li syai' gitu, jadi henti jadi panjang betul ya. Ulang. Boleh. Sama kok yang satunya juga. Ya, boleh diulang lagi. Biar mantap. Li syai'in. Li syai'. Gitu. Kan jadi penting. Li syai' jadi madlin ya. Ya. Gitu. Kemudian. Ini gimana nih bacanya? La yai as. Yai as. Oh iya. Gitu dong. La yai as. La yai as. Kemudian. Innama ana minal mungziri. Ini Mungzizin. anak itu kan kayak di di Al-Kafirun. Anaknya pendek. Ini ro apa zo ya? Munzirin, ini ro. Di kalian itu kadang-kadang ada titiknya. Itu enggak ada. Ada Munzirin. titiknya. Titiknya Oh. hilangin. Titiknya hilangin. Enggak ada titiknya di situ ya. Innama ana minal mungzirin. Innama ana minal munzirin. Kemudian nun mati atau tanwin ketemu tak ikhfa ya. Anta jadi anta. Silakan. Anta. Anta. Wa antum tutsla. Wa antum tutla. Kemudian. Man tatawwa. Ma tatawwa. Ang takulu. Antakulu. Kemudian. Aw aksnangtum. Au aksnatum. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Kemudian. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi biasanya kalau ini napasnya cukup ya. Terus bil unsa. Bil unsa panjang. Ya. Ya. Bil unsa. Bil unsa. Kemudian. Wa kuntum aswajan salasa. Wa kuntum azwajan salasah. Kemudian. Khalaqad dzakara wal unsa. Khalaqal dzakara wal unsa. Mithlu hadil unsayain. Kurang nyamber.
Mislu hazil unsayain. Ya, mislu. مثل حظ الأنثيين Mislu hazil unsayain. Kemudian على الإنس hi العظيم hi alal hinsil. على الإنس العظيم Alal hinsil azim. Kemudian وريحان وجنات نعيم wa raihanu wa jannatu na'im. Kemudian ini numatti'uhum qalil. Ya, silakan. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى Nadarruhum. Summa nadarruhum. نضطرهم Ya. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Numatti'uhum qalilan summa nadarruhum ila azabin golios. Jadi kalau nada rendah, napas juga nggak cukup ya, gitu kan. Gitu. Kalau tinggi-tingginya saya nggak kuat. Terus minju. من جوع Meju' meju' agak nekan dikit. Meju'. Kemudian ومن جاء betul. Wa manja موسٍ جنفا musin janafa. Kemudian التوراة والإنجيل at-taurat wal injil. At-tauratu wal injil. Kemudian إن الأبرار لفي inale temannya Bu Retno sama Mbak Atin. Innal ab. Ya. إن الأبرار لفي نعيم Innal abrara lafi na'im. Kemudian wataro وترى كل أمة جاسية kurang menikmati di gunah sama di ikhfanya ya. Gunah ditahan, ikhfa ditahan. Tapi udah bagus sih. ulang ya. Wataro, ini, nah boleh ya nanti saya dulu ini. Wataro kulla ummatin jasiyah. Dinikmati ya. Ya. وترى كل أمة جاسية Ya, bagus. Kemudian كل أمة تدعى إلى كتابها kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kemudian وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
najiya. Najinya jangan ditahan. Najiyya. Itu bukan idgham Naji. bigunah. Itu tasjid doang. Oh, Najiyya. Bukan naji. idgham Oh, bukan idgham baik, baik, bigunah baik, ya. baik. Iya, lagi. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Tinggal tenangnya lah ya. Terus mindun. Min duniha. Min duniha. Kemudian. Inda sidratil muntaha. Inda sidratil muntaha. Kemudian. Wa fi khalqikum wa Biasa ma aja. Wa fi khalq. Jangan hei. Genit-genit. Agak genit-genit gitu. Kalau sama Mas Imam nggak apa-apa. Wa fi khal biasa gitu. ya Ustaz. Wa fi Khalqikum Khal wa ada ma teh atin di bawah aja. aduh Khal. gimana teh? Nggak Ya, ya, apa-apa ya. itu warisan dari teh atin. Wa fi khal warisan. Bismillah. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min ming ini salah. Ya. Betul. Wa fi khalqikum Khal. wa ma Khal. 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 Astagfirullah. Aduh, Baretno ada temen nih Baratna nih ada batin ya 3 serangkai ya. Ini itu loh grogi loh Ustaz. Ini yang hadir kan senior semua ya. Oh, iya Iya. ada Mbak Rahmat tuh. Oh Iya, iya iya, Mbak iya. Intan, Bu Kartika, iya bener. Bu Sulami, Kasiem, Kasiem. Hebat, hebat. Fatuha, Bismillah. iya tak apa-apa. Kamu juga udah hebat kok. Ya. Wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabbatin ayah. Danya kan ditahan. Nih gini ya. Tenang ya. Oh iya panjang. Nih ya. Mat wajib ya? Itu mirip Mat dengan jais. Mad lajim Oh, musakol kalimi. Seperti oh iya, 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 mat waladon jais, gitu. mat jais. Iya, iya, iya. Mad lajim musakol kalimi. Sama seperti mad wajib mutasil sih. Gitu. Ini saya kasih contoh ya. Ya Ustaz. Wa fi khalqikum wa ma yabassu min dabbah min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Sering suaranya pecah. Ya. Bismillah. Wa fi Silakan. khalqikum. Khol. Leknya masih nih. Aduh, astagfirullah ya Allah. Tapi indah ya ada khol. Ingat Pak Wanti saya jadi. Wa fi khol. Wa fi khalqikum. Wa fi khalqikum wa Khol. ma. Wa fi khalqikum. Masih Ustaz. Khalaq gitu Ada tadi. khol. Astagfirullah ya. Dihentak aja dibentak. Wa fi khalqikum. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min astagfirullah. Min dabbah iya. Wa fi khalqikum ulang lagi. Wa fi
khalqikum wa ma yabutsu min dabbah Ya, bagus. Terus minda batin. min dabbatin ayatul Likau, liqaumi likau. Bukan yuqinun. lihau, Lagian likau. lagian tadi itu harusnya idhar ya, innya ya Ustaz. Ya. Mhm, Ayatul. Mana mhm. idhatinnya ya? Minda In kan? Tadi batin. saya ikhfa tadi. Mhm. Oh, saking suaranya indah, saya terlena tadi. Nggak denger itu. Minda batin. Ayatul liqaumi yuqinun. Ya boleh. Min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Bagus. Kemudian balahum. Ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Balahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Baguslah. Nih, wama. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wama wama li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kemudian Min durriyah min dzurriyyah. anzil qarnain Anzil qarnain. yatiman za maqrabah Yatiman dza maqrabah. au miskinan za matsrabah Au, gelap. Au, jangan au. Au, miskinan dza matsrabah. Kemudian ulang Ustaz boleh. au miskinan za matsrabah Kemudian A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. yuknya kurang tekan. Layu, Kurang. layu. Yuknya kurang kurang mantap. Yang tadi terlalu nekan ini aku Kurang. takut ya. Kurang. Mm-mm. Ya, ketakutan karena dilarang akhirnya nggak ada. Gitu deh Ya, kadang-kadang. ya. Jadi yang butuhkan yang tengah-tengah kata Nabi. Sedang-sedang aja. Yang selamat hidup itu yang sedang-sedang saja. Terlalu berani Ya, jangan, terlalu takut jangan, terlalu baik jangan, terlalu jahat jangan. Lebih baik bagus ya kalau terlalu baik kali ya. mm-mm. Iya, Ya, Ustaz. silakan. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anzartahum am lam tunzirhum layu layu minun. Ini suara hampir habis sebetulnya ya. Itu karena dideketin ke mic aja jadi gede. Ya, terus apa-apa bagus terus suara takut. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Suara kayak premannya keluar gitu ya. Enggak apa-apa. Bagus. Kurang lembut. Wala kurang lembut. Nih, saya udah kayak gimana sih lagi ngerayu orang gitu loh. Supaya datang. Aduh, Mbak, aku datang deh. Hujan. Ya nggak apa-apa, hujan juga kan ada payung. Nah, gimana gitu ya. Wala wala
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Yang bawah. Unzil. Unzil. In zalaltum. In zalaltum. Lanangzi'un. Lanangjiun. Mana lanangjiun? Apa? An. Astagfirullah. Saking Bilang Ustaz. terbagi konsennya lanangjiun. Lanangjian. Lanangzi'an. Lanazi'an. Lanazi'an. Bersisa karena gunnah ya. Harus an. Lanazi'an. Bersisa. Ulang Ustaz. Boleh. Lanangzi'an. Lanazi'an. Kemudian. Au yulqa ilaihi kanzun au Oh ya tangsun. takunu lahu. Ya tangsun. Oh, istidhar ya Ustaz. Idhar. Ya, lagi. Salah Ustaz. Ya. Tak apa-apa. Au yulqa. Au gelap. Jangan au. Au yulqa. Ya. Au yulqa. Iya, benar. Salah saya. Au. Di mana salahnya? Enggak, kirain salah Ustaz. Enggak. Au yulqa yulanya aja ya. ilaihi. Itu teh hatinya cinta banget sama teh hatinya di bawah terus. Au yulqa ilaihi kanzun au takunulah. Kalau berhenti. Ya Ustaz. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Kemudian Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bagus. Jangan banyak-banyak, satu lagi ya. Yang 5 lagi, 3 lagi. Ya. Apa Biar cukup? dinikmati. Nggak apa-apa sih Ustaz. Enggak, satu lagi nggak apa-apa. Satu lagi. Baik Ustaz. Jadi apapun yang dihadapi saat ini, kenapa saya lagu kok belum maksimal? Karena kalian semua lagi mikirin huruf, boro-boro mikirin lagu. Istilahnya kalau keluar dari rumah sakit itu bukan kamu cantik apa ganteng, bukan, yang penting selamat hidup dulu deh gitu ibaratnya ya. Gitu. Jadi lagunya nanti setelah makhrajnya bagus, latihan insyaallah. Ya. Wa anzalna. Ya. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Ya panjang. Ya-nya juga panjang. Wa anzalna fiha ayatim bayyinatil la'allakum tazakkarun. Siapa bilang jelek, udah bagus, cuman nggak ada seninya gitu ya.
Ibarat pakai baju mah sudah pakai baju, sudah syar'i kok, udah berjilbab, udah bercadar. Cuman seninya, keindahannya kata Mas Imam, kayaknya kurang di sini deh, kurang ini gitu. Tinggal dilengkapi. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat ayatim bayyinatil la'allakum tadhakkarun. Kayaknya lagi nggak yang ngajarin pelan-pelan. Padahal saya napasnya tersengal-sengang gitu ya. Jadi nggak kelihatan gitu. Padahal napasnya tak ada. Ya, min ayatin. Ya. Min ayatin aw nunsiha. Min ayatin aw nusiha. Kemudian. Qawlan sadida. Qawlan sadida. Iya. Khamsatun sadisuhum. Khamsatun sadisuhum. Kemudian. Kutilal Jangan an kot. Jangan kot. kuti. Kutilal. Burung kutilang. Kutilal. Kutilal insanu ma aksfarah. Kutilal insanu ma akfarah. Kemudian. Ya. Illa man atallaha Bikol. biqalbin syalih. Bukan bihol. Yo, Kelihatan orang. biqal. Saya kadang-kadang terpesona. Ini orang Jawa kok nggak kelihatan orang Jawa. Tetapi ternyata dikonya masih ada. Pengen diaku orang Jawa juga. Bikol, bukan bihol. Baju koko, Ya. masa baju hoho. Ya, Ustaz. Illa man atallaha biqalbin salim. Salim, saya Salim, jangan Salim ya. Salim. Ya udah ulang Ustaz. So. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian. La yai asyumir Asu. rawahil. Sin biasa. La yai asu. Bukan Asu. asyu. La yai asu. Susu saya susu. Suka. La yai asu es biasa. La yai asyum. Asu. Asu masih es ya. biasa. Iya. Ragu ya. La yai asu. La yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Illal kau. Jangan illal hau. Kau. Illal kau. Baju koko. Kau dan aku suka den kau. Illal kau. Jangan illal hau. Ya. Illal La yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Nah, itu bagus. La yai'asu mir rauhillah. Mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Bagus. Kemudian. Min sya'air. Jangan ke hidung. Ditekan. Min
waneng kiki, jangan ke hidung. Min Iya, iya, iya. syair, ke tenggorokan ditekan. Syair. Min sya'air. Min syair. Kemudian. Qulna idzan syatata. Qulna idza syatata. Wa yunshi'us Sahabat wa sikot. yung wa yunshi'us sahabat thiqal. Wayung syius. Wayung di situ tadi kurang artikulasi kurang jelas. Wayung syius sahabat sikol. Ulang. Ya. Wa yunshi'us sahabat thiqal. Sikol. Siol. Sikol. Sikol. Kokok. Sikol. Kokok. Iki kuku. Baju kokok. Sihol aja. Oh. Ya. Ya. Terus. Terus apa ulang, Ustaz? Nah, itu mah hutang biasa lah. Kok. Nanti aja Oh, ya, dilatih baik. sikol. Ya, baik. Terus summa. Summa idza sya. Summa Summa panjang. idza. Summa idza sya'a ansyara. Summa idza sya'a ansyarah. Summa idza sya'a ansyarah. Kemudian. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kemudian. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kol-kolnya jangan nyicil ya. Wa min syarri Nyambung. ghasikin idza waqab. Waqab langsung nyambung ya. Ya. Ulang, Ustaz. Ya. Wa min syarri ghasikin. Jangan wa min syiar. Jangan syiar. Syiar aja. Ayo. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan waqab jangan panjang. Waqab pendek kosan. Ayo lagi. Waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pintar. Ini karena konsennya terbagi. Udah pintar kok sebetulnya. Sadaqallahul Terima adzim. kasih, Ustaz. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.